Pamorwani atur titiang inggih Ratu Widodane para pangrenga sinareng sami pinaku pingawit minangka diatur titiang majeng Ratu Widodane sareng sami malarapan antuk pangastung karo Om Swastiastu. Ring ido yang asara swati Nasane pemekas punika atur titiang majeng ring linggih hideu yang betara yang Saraswati. Pinakosarining tatuo Nasaduaning paduka wetara pinake saring-sarining tatuo saring-sarining Aji Saraswati. Mangano ledang ida haso melarapan antuk pujo pengastutin titiang banget titiang lunas mandoledang paduka betara bicayang penuntun majeng ring seko santi titiang seko santi darmo santi Wah. Mapaijo kawarohan Mang dejeledang paduka betara micayang penuntun micayang penugurahan antuk keweruhan majeng ring seko santin titiang lama kani sido titiang mengadorang nama larapan antuk asung walau nugraha paduka betara sido raris titiang seko santi darmo santi ke ngaturang ayah ariki ring kayangan puseh Wanosari ya. ne pajangmu ring kita Nas-nasane jagi aturang titiang ring sejeroning geguritan pudiki di pelengan titiang aturang ayah sang wikulwe utami nenten jetios punika wantah geguritan sida karya pemekas kewentenan sang wikuluwih sane dahating utama kesang
saking Jawi Dwipun namung ing kuwintenan ida Sang Brahmana Sang Pandita kesah punika saking jagat Jawi Brahmana keling ka asengo inggian para bida pesenganida Sang Brahmana Sang Pandita nenten tios wantah Brahmana kelik punika para bida aduh ida pascat pisan nakuwentenan ida kida Sang Brahmana keling wantah cina wicaksana dahatin pascat ring sinjeroning tatu agama ring sadaging sastra aji makabehan nah taler kuwentenan ida Sang Brahmana keling tata sauninga ring seroning aji sastra makajang mangkin ida nah cerita yang mangkin kewentenan ida Sang Brahmana keling ayat pacang alunga nyalahin lampahi beli namung ing palungan ida nenten jadios pacang ruruh punika kewentenan pasemetonan pemekas punika rakan idone kocap pemaring Bali Dwipa nayan kocap kuwentenan neraka didone punika nenten cetios punika wantah megenah irika ring jagat Bali sampun jenak madeg agung nah semalih ne kewentenan neraka nidone sane megenah ring jagat Bali sampun punika dados natengrat dados Sang Prabu nanging ida durung dadas nasake mawon kewentenan ida Sang Brahmana keling durung tata sauninga kewentenan rakanidene sane megenah ring jagat Bali jagat Bali
dijeke nikoma Nah naler kuentenan ide sang Brahmana keling durung tatas dijo punika kuentenan jagat Bali dijo kerakan ide punika balingi ya. Nyurya sewano Nari sampun mungah punika Sang Baskara Dipati sampun puput kuentanan ide Sang Brahmana keling nyurya suwana di seraris margi nasane mangken digelis kuentenan ide Sang Brahmana ngelanturan ningyan pumargin idone ya. Manut babawose ring sunia ingyan pumargin ide wantah nginutin punika kuentenane pewisik aring sunione ya. Kalau kangine kadulu nang lantur aris pemargani ide Sang Brahmana jujur punika genah kelon kami saget ano ala sejimar nah sejeroning pemargin ide Sang Brahmana saget ngantenan kuentenan punika alasane madur garmo tur maning lingah pisan jimar pisan anak lingsir masanokan mararapan nari sampun rauh raris aring alase ring wanone riko raris kuentenan ide Sang Brahmana masanekan tur maning mererepan ring wanone ya.
sabdan dumade raris ingyan anganide Brahmanu keling nyumpena ritat kalwenten ring tengahing wana yang siwa ledang nadone ningyan raris ring panyumpenan ide minangkati linggih itu yang siwo ledang rauh ring panyumpenan ini mabawacan samadan idang daging sabdan ide yang siwo suci ngeraosang inik pasemetonan ide yang Brahmanu keling reng bali purwama lungang ningyan kimakerakan ide Boyo Jetio sane melinggo melingih iriko ring jagat Bali gel gel pura maka ngaran ningyan ring jagat Bali punika wenten ring wewidangan gel-gel pura kebawasan budal raris manto kemarin siwalaka neri sampun neraris ide yang siwo suci sampun peresido cumawis ingyan babawas ide digelis raris ide mewali ring jagat dunia sang Brahmana kapupungan sampun puput ingyan panyumpenan ide Brahmanu keling tuk Dewa Ratu Agung sado kepupungan ide metanginya ledang kayo nedan sipi semalih nyane dahat ledang pisan eri sedaging kayun ide Brahmanu keling eri sampuni metangi ring panyumpenan ide raris mangatoran semah nyihnayang pangobaktin ide majeng ring lingi ide yang siwo suci nyakup karo kalih ngaturang sembah bakti reki ide Brahmanu keling Batara siwa astu ingyan ripang baktin ide ngastuti kadilingi ide yang siwo suci Ratu lintang sueca mapinawag nuna selugro titiang aratu yang siwo suci dahati ngeledang para meswece palunguh iraturing pasikian titiang
titiang ngiring sadida singgih medara napi luwir ki daging sabdan iratu majengring pedewekan titiang nenten jepurun tempal titiang jagi pacang saya go ngiringan dan kawarman lampah hidup inggih Ratu Idodane sareng sami nenten malih caritayang titiang ri serapari lampah ide berah manogling kajarida kawendanan maring Bali gelising punang carita reke sampun nido yang berah manukling rauh ring jagat bangsul ring jagat Bali ketida anduk Sang Prabu duaning ri separi lampah ide sangkaning katitah saking ide yang Prabu Jayu dalam watu rengong arangan ingian punika linggih ide yang Prabu sane meparap ide yang watu rengong jana kemarin gegel pura punang dadu ide dalem watu rengong jenek irike ring jagat Bali ring gel-gel pura kebausang tuh asih lindang cueco ri kalaning ide dalem watu rengong nyenang agung tuk Dewa Ratu Agung dahating asih sayang majeng ring panyak ide sami sinung sungin panjak sami pinaku kebaosang pinaku murdaning jagat ide suweco rari suwenten panjak janten sampun mako sami bakti majeng ringangan ide babawosan ring gegel pura neraris wenten reki bebaosan ring jagat gel-gel pura nipunika dalam maroman paropo padeng
Mangkin sangkaning pikayunan ide dalem Waturenggong. Ayate jagi ngewentenang peparuman agung nauhin paru panyak ide sami. Ring peseban hidal lungung Gelising punang carita reke sampun ide dalem Waturenggong ngiling-ilingih lunguh irike ring genah paseban agung. Kesarengen Begawanta Nesane wenten pangiring ide Buyo Jetios paro begawante sami yang pemangku sane sampun kasuciang sampun presido rauh ring paseban. Para sutri mako sami jangkep sampun Siosan malih paro sutri serati taler sampun jangkep rawuh ring genah paseban. Hidup dalam menganikah Neduaning sampun pada jangkep wenten rawuh ring paseban punika sangkaning ngeledang ide dalem Waturenggong ngeruntuhang pawocana. Kaduluren pangenjali Sedurung ide jagi pacang ngeruntuhang pawocana kadulurin antuk pangastiti ngastuti bakti antuk nguncarang Om Swastiastu Om Awigenam Astu. Wadwaning sun mokabehan Nah paman paro waduan manire ajak makajang warakena kahanan maring negari Nemirip ke paman makejang subo tahu kengken buko kadane jani kabare gatrone ini ado di jagat Bali pemekas di gel-gel puro paman lama kaning ingsun weruh tegarang jani paman matur maka tetelik tanem maniro gumanti tatas maniro tahu dane pate matur baman Eri sampun kadiasa punika daging pawacanan itu dalem Waturenggong sadoban man alus Rakrianopatih maturing itu dalem Waturenggong
kang negari yukti kerda dan pakewo nawek nunas lugro titiang aratu duagong duaning rikewentenan jagade Dewa Ratu Agung nenten kapiyambeng napi rahayu sami aratu ledang ido miar sayang neduaning sidong ngargitayang rikayunido brahmano rari seledang kayunido dalem waturingo danugi rari semuanya Nesau digelis kiraris ido dalem watu renggong nyawis kadiatur dani era keryano patih. Mangke ana hidup Nah paman itu masih paru patih banyak belah ajak mekejang. Ni ada jani kapirkasan gelah pangsido paman tahu rengen kena apa ngatiling nejani dingohang apang melah gumanti ajak mekejang nyen paman pado tahu natasa ngapo ane lakar pewacanan gelah paman bepraya nangun yadanya sing jadolen ade ne maniro mu pulang panyak maniro ajak mekejang ado kapi syarat kena manirone gumanti apang sido lakar nangun yadnyo agung pangan tagalinggih kangen nami Neyadnyo ane kengken lakar margiang maniro sing yadolen ane kebaos yadnyo ngendek linggih paman sida ajak kang negara netutujone sing yadolen
gumanti apang sido ajek rahayu nyen gumi ne makejang paman. Syukur terawuh kawingking. Neri pemekas gumanti apang side ngemanggihin kasukertan jagat kayang kawekas paman. Yang sami usaigo Neyen subo lantes seneng ajak mekejang panyak maniro ingkup igum ajak mekejang paman. nyong kemin punang pakirti Pilih kesido paman panyak gelah nyungkemin ri sejroning pakir din gelah ri kanyekan ngendek gelingih paman. rening iki yukti rahat Napu kemahawinan duaning yen raosang abot saja paman, yen ora hang dangan saja ya dangan, yen suba kedulurin ban keingkupan pesajone bakti ring linggih ida paman. kadiang punapo kang budi Kengken mirip yen kita ado nyen pemekas tetujon manirone sumuyup paman apa sing ngiring apa sing jani paman lautang matur paman. maka sami matur ban Ngeraris asomako sami wiyakti panyak ido matur samuyup panmasan singe ratu titiang inggih aradu agung nunas lugero yen ningyan kadya sapunika daging pikayune ratu titiang jaga pajang iringang ratu. Ida dalam Neri sampuni sami pado semuyup raris ido dalem watu renggong mapaungu majeng ring panyak ido saminya ring angan ido sang resi ningyan pemekas atur ido dalem watu renggong majeng ring linggih ido yang maha suci
Ido memperagayan resi Siagara ratu midartayang naweg di tiang adu memperagayan suci ledang ni mangkin ni ratu midartayang nyih nayang sapunapi patut eri kanyaken Titiang jagi pacang nangun yanyo agung sedaging yanyo puniki negumanti ledang keido midarto yang napi luwir sedaging-daging yanyone sani jagi pacang kewangun titiang ratu menyawisang resi alat neraris kecawis raris ide yang maho resi sado ban-ban alus pisan daging pawacanan itu jani bapu mengawiti nah cening yan buku akido saja pinunas idewo mau tamu pesan jani lakar bapo nuturang apuluwir ane lakar paridab-dabang idewo ngantak linggih kau ni mulut wah kasih nenguh iadnyo agung cening kebaos iadnyo ngendeg kelingih ngantegang linggih badari tetujon cening mayatnyo ngendeg lingih sing yadolen gumanti sido sangkaning sidaning don ngelingin lingih lunguh ide yang betara cening sida jenek ring priangan gumanti raris sangkaning ledang ide betara jenek ring kayangan idewone sani sampun keyatnyonya no dia manusone sami metu sangkaning pangobaktin idewo itu masih banyak idewo ajak mekejang apang sangkaning ledang ido betaro nyurianin nodio ri sedaging jagat di mekejang pemekas banyak ido sandang patut laksanaya mau tamu pesan nyen tetuak ayun idewo nih tuh ane nyandang patut laksanayang idewo hidup manan gumi
Gensing lakarani dewa sane ngajegang nyen buin. Duaning itu memperagayan maku peranan jagatin. Itu dewa pangi dewa tahu. Wiwitannya makin kado. Nah jani lanturang bapuri pangawiwit idewone lakar ngatuyang yat nyagong. Sangka ningetri rena yukti Mula tuah metu sangkaning itri leno tetlu to ada ni cening jani kepahang-pahang bapuk lakar mau sang Dewa Resi lan Pitara Jenane kebaosang Trirno Dewarno Resirno Pitara Tanda dos ban ngalidin Nanti sing yasido lakari dewa pacang ngelempasin ngelidin apa makarano duaning to maka utang di dewa ni urip patut di dewa ni manya Dewa Rena neka wedar kapertama kebaos dewa reno yenane patut bayahin ni dewa utang ni dewa ni panjang ngering paro dewa ni makejang sing jadolen udang urip yang widi neri pemekas ada nih dewa manumadi dados jatmo dados manusia jelemo kebaosang to ada tetua nyani pemekas majang ngering linggih ide yang meragu tunggal ide sang yang widiwaso Resirna mengelantur ngelantur ketekan kaping ngeruwo kebaos resirno sehingga dulen to mulut tuah patut bayah idewa utang idewone majang ringsang merago suci majang ringsang pemangku suteri pelinggih mekejang to mukul utang idewone utang ringguru sujati Nado mulut wah maka utang idewone majeng ringsang merago guru suci ane mau tamu ngken kaweruhan majeng ringangan idewa utang haji keweruhan awit sang kaning idewa marwade sang kaning ide yang merago guru ide saning nyuwecanin ide keweruhan gumanti sida idewa nawang kangin kauh kajo kelot tan sido pacang nyasapi sing jelakar sida bani dewa ngusapin buat kapitresnan itu sang merago guru pasuecan itu majeng ringangan idewa
daler yadanya nemu pudang Nasing dia dadi lakar aji kenah dogenan laksanone pesajoang kelantarin ban ngwangun yadnyo ani mau tak mau rasi yadanya maka nami Panggu manti mebayah si daudang dewone yadnyo ne ani kengken pantes ani laksananya tuh ke baos yadnyo resi yadnyo Peterno nekewus nane kaping 3 raosang bapo Pitero reno lan turang bapo midarto ya udang ring darajati dosing ya adolen mulut wah pinakutang idewone majeng ring pitaro pitaran idewone makejang ya ibu mekadinnya nemekadin nyane megelah idewo ramo bapo kerayaning memi pitara yadanya maka titi nencenane sandang tut idewo sing ya dolen titi nene ane sandang tut idewo ngelarang idewo ane madan resiannya yan anotong mangidepan nayen sing gumanti presido idewo lakar ngidepan ngemargiang tur ke ngelaksanonya yukti manuso dur budi nama kesujatianin to ane kebaos manusia dur sila budi kebaosang memongah hidup ipun jeneng dorong popot bebawasan cerita yang titiang mangkin durung puput bebaosan itu Gusti Pati matur dane Gusti
Raris dane Gusti Patih punika matur malih indik upacarane sani kelanturan. Sing ratu Inggih ratu-ratu yang begawan Palungguh Cokoy Ratu. Ijen titiang malih petunjuk mangde preside jagi titiang ngelaksanayang yadnya nih. Yakti wau titiang eling Uyakti pisan titiang niki ratu anak lingsir Palungguh Cokoy Ratu. Wow pisan titiang uning indik pekaryan sani patut jagi laksanayang titiang. Yantan ratu makelengen Yenten wenten Palungguh Cokoy Ratu jagi ngelingin anak ibu ke titiang ini pemargin yadnya punika. jantan titiang nentan waruh Saking kaon manah titiangi dados pendewikan puniki dados jatmo wiyakti nenten kuning titiang ini pelaksanayang yadnya nih hadis kadi makin kota maneng sang mayatnya utamanya nih punika sani unteng dados tetujon irtat kala iraga mayatnya. Nika lungsur titiang mangkin Cudet nih punika sani tunas titiang napi tetujon yani ritat kala iraga ngelaksanayang yadnya mangde preside mau pikolih yadnya titiangi. ledang ratu mapicaring sekian titiang Durusang Dewa Ratu anak lingsir Palungguh Cokoy Ratu picain titiang baos sanis kelaksanayang titiang angen titiang berdasar mayatnya ledang edah mirag yang titiang puniki wiyakti ledang titiang nunas lungsur ring Palungguh Cokoy Ratu jagi miragiang napi pituak yadnya ne punika
hidup jeneng luwe jati Udah cening idewo dahating suci nirmala manah ceningi jagi ngelaksana yang yadnyane puniki jane bapa manut orang nah jani cening melahang pisan nyentuh miragia tutur buku bapun nih jani nih apa sidonya cening ngelaksana yang yadnya apa ngejeneng datas kuning melahan pisan nyentuh cening sing dadi nyen cening len ningehan miragia tutur anak ibu ke bapone jani nyopat lara kaping kini cening ane pinih rien pinih siki ping siki puniki tutujone anake ngelaksana yang yadnya wantah nyupat malene ada ring pedewekan cening gitu masih ane ada ring jagate ngardene jagat rahayu cutet nih jening tujuan anake mayatnya itu wantah ngardi kerahayuan jagate ajak mekejangin tuh jening ping telu nemang detatas nah ini nomor telu ani keping telu ping tiga nih puniki melang pisan mirengan yang cening apa idewo uning teken tetujon anake ngelaksana yang yadnya ya neng mantuk tan wali yen nikah sekadi mangkini yening mantuk nenten wenten sane kembali punika sane baos keikhlasan wenten ring jagate sapuneku balaneng menangon yadnya nah gitu nyen jening
palaning anake mayatnya punika wantah ngarti jagatisane rahayu. Agung dosa yan ngang sapang Ningen jening melahan pisan ngingetang napi tetujuan yadnya ni mangda presiden yang jening ngelaksanayang yadnya yan sing kitu yang jening dosa sane agung ketrimo jening mirat dana kawas danen yen ning iraga sing ngelaksanayang yadnya yang jening entu kebaos anake mirat dano nyen laksanaya kelaksanayang dini di jagate jelek tuh artinya tuh jening bilih yan pari yang jening di bercepadanya moboyo teken ngelaksanayang yadnya nyendini jening sinah jening lakar nerimo doso sani agung manyang kalen sang makerti apa buin yang jening ritat kalau wenten anake mayadnya makirti ditu yang jening ngelah kena jelek teken anake mayadnya sinah bo pala ni anitan rahayu lah katrimo jening dia sono mete yen jening nebus dosa nento semekelon-kelon sesain-sain jenenge manumitis mai ke jagat raya ni nu yen jening masih ngelah dosa gitu nah ani sing ngelaksanayang yadnya dan sida pacang menawar dan presiden yang bancening naur dosan cening dia astone cening subonomitis ping aketilio nih kada bapa makelengan tuh nyen melahang pisan yang cening ketu kena bapone jani an ngorahin anake buku idewo apang bisa nyen cening ngelaksana ane melah bisa rata saking mangke
Luantah sapunika nyen tetuwek syarat-syarate ane anak ngelaksanayang jagi tetujon sani melah. Mapi tulung yukti sangkan nakeng tuas. Nah kini tuh cening ani paling luwung, ani paling gampang laksana yang cening ngelaksana yang mapitulung teken nyamo berayani ceningi ani ada di desa-desa ring Jakarta makesami kewala apang saja tuas kena ceningi nulungin anak ibu ke iya parakane raris risampuni aturan lingsir asa punika makin kelanturan parekane jagi ngelanturang pamitaken wenten longsor tetiang inggih jero-jero anak lingsir palungguh cokori ratu titiang dewek dinista puniki dados parekan jagi wenten sane katunasang titiang malih panca swara neka wodar inggih punika sanika baos panca swarane mangde presida jero anak lingsir ngicen baos ngicen tutur napi sanika baos panca swarane punika ledang ratu mangeseng dumadak je jero anak lingsir mangde presida jagi ngicen titiang pewarah-warah indik panca swarane punika sang rasi rares menyawe rari sirike anak kelincir punika sang resi mengkenyem manis jagi nyawis pitaken panyak-panyak sane wenten dari kering peparuman pancalalima nah kini tuh cening melahang pisan jani mirengan pitutur anake buka bapo
sani ke bos panca punika sing jelen wantah lelimo entuk gitu artine. Suara mahutama Sani ke bos suara entuk jening wantah mungi sani dahat utama sani ngeranang anak ibu ke iraga preside jagi milah-milah sani cien bener ani cien pelih penagalayatnya neyokti wantah panca yadnya nentu saning iket yadnya ni ane wenten sekadi mangkin abang jane bapa manut orang apang wiyahdi nyencening uning nawang melahang mirengan apa ane ke bos panca yadnya nentu jani bapola karnuturan ke pertama suara wedo jening bagus dewa jama kejang melahang mirengan pitutur bapune ane pertama ke bos suara ane wiyakti suci punika wantah suaran wede pujan hidup sang suaran wedone punika wantah metuni saking ide sang sulingi ide pedana sani jagi ngelaksanayang muput karyane gentosane kaping anis keping kalih punika suaran gente ane dahat nyaring jangih punika sanika bos keping kalih suara kidung kaping teri gitu masih nyencening sing kalah suaran kidunge sane kewangun cening jani tuh ngranang masih pengiket yadnya nih jani
santi. Nah boyo je kidungen angin ngelaksanayang ngiket yadnya nih punika daler sanika bos kaping telu punika santin duwe ini sani ada ring pekeraman desa adat Kekleningan raris ngedut. daler suaran gente nih punika jagi ngetut gegitannya nih Gandongan kaping untat. nah ani kaping untat suaran gong itu gemlung itu tuh masih perlu iraga melestarikan budaya seni budaya nih ani ada di jagat Bali nih Tapi anakku ada dengar gumi. ento cihnan nih iraga ada di jagati ngelaksanayang yadnya gitu cening melahang pisan tuh Sangkan patut Yan nepak dan dadi yang awak. Nah cening dewo aja makejang Ridat kalau iraga lakan nyumunin megambel ngedigongin tuh sing dadi ngawak-ngawak perlu masih tuh kelaksananya kedulurin baniatnya Amawali Bapa Manu aturang jani te bapo buin jani membalik kuri jani bapo nuturang indik yadnya nintu Karyo agung hadi apuri. Nah kewentenannya nih karya agung itu sane ada di puri sane wenten ring puri gitu masih jani karya agung ngentek linggih dini di desa Wanesari Jalani jani adab nah jalan-jalan jani cini ngajak makejang dewo pucukan kenah dewo nih titinin pelaksanaan yadnya nih sani abdo dini di pura yadin di kayangan pusah Wanesari ini hidup bakti apa ngenunggil utamani jani to jening jalan aja makejang idep kenah kayun ceningin tu sikian tungilan
ngelaksanayang yatnya majeng ring ide yang pramukawi. Sana jatuh luwe asu jati Endonyen merupa kena Yaden Kayun jenenge merupa senjata sane utama sane sujati lakar presida nyuksesan karya agunge ngendag linggih iriki ring kayangan pusat ngawonang kancan musuh Ian subo tinjap nyan kayun ni dewone ngelaksanayang yadnya aja mekejang tuh nyen cening musuh-musuh ritat kalau iraga ngelaksanayang yadnya ical pada makesami Rehning cedo ikang yadnya Ian ada musuh nyendini nan sedang iraga ngelaksanayang yadnya ento mekrana cacat diraga ngelaksanayang yadnya sangkaning mana dan ning ulian kena Yaden Kayun ni dewonin to jele ngelaksanayang yadnya boya je pelaksana nih dogen tingkah gen ngelaksanayang jelek uli kayun masih ngerana yang terjelek wastu sepung ngawenang yadnya nir gunung ento mawinan yadnya ni dewone sepungan sing nyen bisa ngeranayang yadnya nirguna tu adana dewa Sapunika puput sampun Bapak rumah inggih Ratu Idodani sani wenten iri kiring peparuman apunika aturanake lingsir majeng kering Idodani sareng sami reng bancinga kocap rare
mangkin cerita yang titiang inik wentenani iriko ring bencingah purini para panjak mapi dap-dap rari sirike panyak-panyake make sami ngelaksanayang pikam-kam pidab-dab sani kelaksanayang jaga nyangre yadnya agungi reheneng sampun panomaya riantukan sampun panumaya kadimangkin jaki ngelaksanayang karya agung karya ngentek linggih iriki ring desa Wanesari ini Anggara kasih dina luwe yen rereh ring padewasa wiyakti ritat kala anggar kasih punika wiyakti di dina sani becik pisan ngawit nak tegang maha cina nanca betare ritat kala punika dewasane becik pisan jagi nentegan galih turmaning nanceban tetaring jagi angin ngelaksanayang karya ring pemeraja pekaryane sampun nincap yening jagi kepinah-pinah antuk biadin kekayun-kayunin pekaryani iri kering merajan sampun kocap sedang kegarap kelaksanayang mangkin sanggar tawang miwah katit wih iri kering jeroan ring merajan panyak-panyaki pada siaga nangun sangar tawang wiyadin kangge asagan lan pami yosan taler ring jeroan sampun kewangun taler asagan muah anitios-tiosan kekaryani nolih para panyak-panyake make sami lunga manut genah sami punika sampun manut genah nyani ngenahang yadin sangar tawang kantil muah asagan taler anitiosan kaiterin kelabang mantri punika taler pelingih-pelingih yadin penyengker nyani sampun keiterin antuk kelabang mantri yadin kelangsah mantri
manut purana neka bawas klabang sakti Napi mawinan kelabang mantrine punika keanggen irike ngiterin palingih-palingih punika sami manut ring purana watah kelabang mantri sani sakti Sanggar tawang pinakesur yaning karya inggih mangkin inik sangar tawange punika sani kewangun minekadi merupa sangar sani nyuryaning iricat kala irage ngelaksanayang iatnya gana mangas dawa widi punika mawinan irage ngwangun sangar tawang santukan para panyak-panyake magesami ring irike jagi ngelaksanayang pengubaktiane nyujur ide Sangyang Widi ring balekatil bawasa makin keceritayan inik balik katile punika linge betarane wanta wiyakti pisan sampun makin keceritayan balik katile punika watah genah memuja ide yang benar sami mamuputsi nareng sami sami rike dados pemuput karyane Sani Agung punika Bajang manodya sapa layat nyane sami punika sami merupa tetujon irage ngelaksanayang yatnya rikalane panyake ngadurang ayah makin cerita yang titiang inik pare panyak-panyakim sami ngelaksanayang ngaturang ayah irike ring kayangan pusa kancet wentan anak prapti saget irike wenten kocak jatmo sane rauh majeng ring jaman punini tuhu dekil durenista kewentenan jadmone punika
Wiyakti pisan dahat komeng dekil tur maning niste kesuh Wastu angin sangat dona sami pada kaget semeton panyak-panyake kaget ningalin ngatonang anake ane wau prapti punika Barekane menakeni wenten iriko raris salah sinunggil parekanyane panyak-panyake jaginakenin anake sane wau rauh punika Nawegan bapa apa ale teka mai Bapa sani dahat wangiang titiang men apo lakar rereh bapo rauh riki ring jaban purini asa punika atur banyak-banyak Sang Brahmana usban lan dorang mangkin nyeritaya eri sampune punika panyake metaken majang ring Sang Brahmana maus raris kawentenan itu ban halus Bapa saking tanah Jawi nah kene nyom paman ajak kejang apang je paman gumanti tatas nawang kawentenan Bapo sing adolen tuah muwit saking Jawa nyen paman Sameton ida sang nata nah kawentenan Bapo sing jadolen tuah Bapo pasemetonan ide Sang Prabu diniring jagat gel-gel paman Brahmana keling nika sanggo nah panggumanti anake buku paman tata sauninge Bapo sing jadolen tuah Brahmana kelingin kesenguh paman yan jerone tuhu ledang nah ane jani sanget nyen pengidikan Bapo kaben paman gumanti je nyen pledang anake buku paman menang kiling
dalam ngejabayang Nagumantin sido anake bupu paman angkel majang ring ide dalem mang nene sido nyen rauh kejaboan nampek ajak bapu nyen paman warokane ngingkel ngucap naduaning sekadi asapunike wantah pengempangan nikanide ide sang brahmana keling ngingkel dadi panyak kekedek miragi buat pewacanan ide sado bangi menyawurin nah semalih ne sado bangi sajo begeg punika kewentenan panyake nyaurin buat panganikan ide sang brahmana keling saja bapa tanpa ngerasa uduh bapa sang wawu rawuh sing saja nanake buku bapa ngelah pengarasa nyen bapa mamunye mangula pesu nabuina nake buku bapa ngawag-ngawag mesuang munyi ulah pesu dijo unuk ratuna titiang sing jado petuah sang Prabu sang nate ngelah nyamus ka caro bapu kene madue ari jadmo dekil kadi bapo buin ngaku-ngaku lah dasanake buku bapu menyamung ngaku adi buin sado bapu teko mai dekil cuil kewentenane ya sang Brahmano meneng ida nari sampune sekadi asapunike mungwing pengobat panyake uyakti meneng kewentenan ide sang Brahmana rening parang kaneng uci napi kemawanan asapunike saduaning kewenten panyake memunyi kangin kau nike makawinan sang Brahmana meneng saja bapo nista damo nah kene nyen paman saja nyen cara pemunyin pamane anake buku bapu nisto damo dekil cuil nyen teko mai paman mirip dong taen masulu nah kadi rasa anake buku bapu sing taen dan nyuluh hango kadi rasa mesuluh di banyu berek sing taen nyen paman ponga juari turen ponga tur maning lantas pengah jawari anake buku bapu mai ke tanah Bali tangkel arepe bajang ngering sang nade teko mai ngangken semet
semeton ida sang nato. Nalantas Bapo ngangkenin kewentenan ide Sang Prabu semetonan bapune. Tuh nyengranang Bapo pongah saja Bapo main jeung paman. Sudah titiang dani Nah udah Bapo maka cutet anake titiang sing ngisinin nyen buat pengidihan bapune ya. wangi deba pone suke Apa makawanan buku keto suire pengidihan Bapo pis jag sulit pesan yang rasa yang titiang. sina dadi kekedekanan. Nah buin lantas yen tiang melaksana buku keto menadi lantas kekedekan watak pertak jano dini di jagat Bali nyen Bapo. Ngawe nang purine surut. Nah buine lantas ngawinan kewentenan purine surut meserot ngemper-ngemperin to kori barak dadin anake buku tiang. Lenga titiang yanu Natur maning raris di tiang kesenguh lantas punya lengah daya nungutan pengidih bapune. manim palin jadmo budo turin punya. Nah suire di tiang lantas nyenimpalin anake buboko Bapo ane budoh punya lebih anara. Tan kewarnan duka ida sang Brahmano. Aing risa ampune sekali sapunika mungguing pengopat munyin panyake berangti wayakti kewentenan ide Sang Brahmana. Kone Bali duit walui Uduh paman ne saja anake buku paman sing nawang tutur yen dingah-dingahang Bapo kone jagat Bali ne luwih utama. muda manusane suga Tunggudo buku kene jadi pepindah jelemone ane ada dini di Bali sugal teken anak lingsir. alus Bapo manuturang Kadi berasa Bapo subuh alus banmat nuturan paunukan kaben paman dadi kita pesaut paman ya. dulek cai manim palin Dong dadi begek anak buku paman nyaurin buat pemunyin Bapo ya. duno pengrasa sajo cai
Tuno Budi nekadi rasa membalik tumpu munyen cai ini cara busan cai ane sing lah pengerasa tur maning Tuno Budi Tuno Weweke anake buku paman parekane menimpalin sado bangras. woi duaning sekali asa punike mungguin penganikan itu bangras punike banyak kemangkin nyaurin buat pewacanan itu Sudah titiang dan ngukonin. nah udah apa do basliu yang rawas maka cutat tiang singugu buat pemunyin bapune ya Muli bapo kaponokan buena pine becek muali bapo mulih kemo ke pondok bila sang rakone Ilasan pendilekan dua dewek suku tua ngot-ngot keriput pin sado dekil hidup dengan tiang mati nah kadi rasa sing mekelo numbapo jeg subuh pasti kal ngembasin pati ya doli ujar awak sintrik mapiriri Pau dolionan munyi ngaku rireh mulai ngalan mulai Pau paman yen saja kita jen buat pemunyin pamane jani buktiang yen bapone paman wire cai kaliwat bangi ngasuire anake buku cai keliwat begek keliwat nisto teken bapo sawangkon gel-gel pura
Nah ane jani buktiang gumanti mekejang ane ado dini disungongkon jagat gel-gel. Wastu gering dan milarada Nah dumadek kawen tenan panyak dini digagal pura sido kegeringan sing sido tan kadi ya pasangan cahayanya Nah ane jani donya anake buku cai nyelsalkan pedewekan yin subuh keto penadiane ya nyone rusak nabuine gumanti nyan caine dan lanus sido wup kuentenane ya sholat jai agung sisip ane ngeranayang buku keto sing jadaulen suwire parisola parilaksanaan caine bas kaliwat kaben bapu us umastu lumampa siro brahmano nari sampune puput kuentenan ide sang Brahmanu mastu kuentenan panyak heringi gel pulo ngeraris punike ide memarga panepi siring kaungsi inggian pumargen ide sang Brahmanu nenten jetios ngungsit penepi siring jagat gel-gele ya parakane dan ngerunguan nabuine kuentenan panyake ane ado dituduh wongkon jagat gegel dan ngerunguang kuentenan ide sang Brahmanu sada ewer dor menyajang nah semalih nih panyak gegel ewer bangi tur maning nyacat kuentenan ide sang Brahmanu tenggalang bapo ma gede udah wapa ngediolas ngalanjek magedi lu dini senap basang cang nepukin gede pemastun bapo do paro lakar mabukti
Doh pare nyen pemastun bapo pobin bapo dekil kene mau bukti nyen pemastun bapo nih sing saja Sapatilar Brahmana nah cerita yang mangkin eri sampun metilar kuintenan dosang barak mano kelinga Ram Jagati Pramangkin nang wiyakti digeles punika kuintenan jagat merem majejakin pisan Sang Hyang Surya dan Potejo nah sekadi Sang Hyang Surya nenten mesunaran kuintenannya nih ya nanging sabo edan ngedut nasa kemauan diastun puniki rem-rem jagate nenten dalar kedulurin antuk sabeh mawastu jagate baro nanike rarisane mawanan kuintenan jagate panes ten kadi-kadi sako siki pagerubio banyak ide natur maning raris kuintenan panyak-panyak idone sakosiki uyakti keni bancana gerubuk uyakti kuintenan jagate ya ngangsan lami ngangsan rahat ngangsan maklo raris ngancan-ngancan kuintenan penyakit yang ngelalah kiring jagate ya gomine keliput sakit maka sami raris kuintenan panyakiring jagat gel-gel keni penyungkan sani rahat pisan tulio dadi gerubuk sia yan saihang jani kuintenan jagate waluyane sekali siap gerubuk uyakti kuintenan nyanyi ya segar gelem memang ngidut ngelantur raris wenten panyakane segar wenten sane ngelantur padem punika kewentenan nyane ya segar
siki gelem daduo mawawah raris kewentenan bencanane winten seger wantasiki gelem pindah duo ngelantur punika kewentenannyane ya benyang malih segar kali gelem pat wiyak nyangsan kewentenan sakite seger daduo gelem papat ngeraris punika wenten padem lintang osa inggih duaning sekadya sapunika mungguing kewentenan jagate wiyakti osah pikayunan ide dalem watu renggong mewah ida mika yuni narening sekadya sapunika mewah wiyakti pekayunan ide dalem mikayunin buat kewentenan bencanane ya gerobak kering dan pegadang nah kewentenan gerupuke kewentenan penyakite terus menerus ten wenten pegatnya nih yang ngelantur wiyakti kewentenane ya ngawinang sungsut ring kayu naduaning sekadya sapunika mungguing kewentenan jagate nika sane makawinan sungsut wiyakti pikayunan ide dalem mangan angan ring pamerama naduaning sekadya sapunika wiyakti mekayun-kayunin wiyakti de ring pekoleman apa saja sane ngawanan sekadya sapunika diajak
daging nawagang ti tiang ratu susunan menawi tedija menawi kekirangan ti tiange sekadi mangkin puniki ya. Dawuh dasi sampun lintang Nari sampun yang ngelintangin puniki kewentenan geringe ya. saget parakane tangke Nari sampun nih pasemengan raris wenten punike banyak nangkil majang linggih ide sang Prabu. Iada dalam raris medal Nah saduaning kewentenan panyake menangkil raris medal kewentenan ide sang Prabu saking pekoleman. maling gering kereta sampun Nararis punika kewentenan ide sang Prabu sampun punika kewenten malinggih kiri kering peseban. ken paman gegesonan Kalau irike raris kewentenan ide sang Prabu nakenin buat panyake udo paman dadi paman gegeson pesemengang tangkil arep ring manire ado apa paman deket tangkil apa mirip ne sarata nah adone anake buku paman tangkil arepe manire pasti ke sebuah ado ane membuat ane saratan paman parekane dan pengucap namungwing sekadi asapunike mungwing petaken ide sang Prabu menang pun aku yakin kewenten panyake nenten sumunyi nenten matur buka jangkrik ketebin yen saihang jani kewentenan panyake sane nangkil waluyane cara jangkrik ketembin sing ado bani ngucap bragat nguntul ngurek tanah wiakti nguntul para panyake sane menangkil ngurik-ngurik tanah dan purun punika ngeliat kewentenan ide sang Prabu Iada dalam raris teduh
Sadoaning sekali asa punika kawentenan panyake ngeraris ido sang Prabu tedun nedonin buat kawentenan panyake ya. Mai paman dini Udo paman aja makejang tunggudo anake buku paman nguntul mai pakin belah mai dini negak paman belah riakti rawas paman nahane jani melah tuturang apa ane sarak buat aturang paman belah siaga pacang nerimo buat atur pamane ya. Yani ngeledak nyadia titiang menang Aing pidawag pidaging nawagang titiang ratu sang Prabu ien kapoledang titiang siaga pacang nangkil majang linggih paduko ratu mangda ida prapta nagumantin neledang punika kawentanan ida sang Prabu ngrauhin puniki kawentanane meriki kapuri ya. ledang dalam menampeni Nasiri sepagarau kawentenan ida sang Brahmana mangdo neledang palu bocokori ratu nerimo kawentenan ida nanging ana wangsit ida nasake mawon wenten wayakti pinunasi dene majeng ngering panyaki sami ya. Waduh paman malang jani menampi Ngelantur raris ida sang Brahmana mawacana ingyan puacanan ida udo paman melah-melahang paman jadi mendingahang bawas kelahi paman asing sang mayatnya nah asing-asing panyake sane ngelarang upacara yatnya betapan toyane gisi Gumanti saja nginutin sekali petapan yeh kedonya paman
Nah Yadin keh nyenda genah kieu ojaran sing jek mobah kowe tenan daging nyani nanike sane patut keteleban gumanti pageh sejeroning larang yadnya Keto paman manut bebawas sang muni. Nah keto nyen paman buat daging panganikan nido sang Brahmana nyen paman Gangayasa ganggoda gede nyen buat hiasan pamane gede nyen yakti gegodane do mawanan paman pasti ke pang pageh ngapung cenah paman musuh awake yatnain. nah pemekas enane paling sulit to nyen kalahang paman tuah musuh ado ane di dewek gitu nyen pagehang pesannya yatnoin paman Saderipu sabda dinira nah pemekas ane mepesengan ane madan sad beripu utawi sabdo temiro to nyen paman Sapunika dan triyatoya Ingyan kadya sampunika nenten cerita yang kekiang malih ingyan ris daging kawicarita sane kawedara Sang Brahmana sampun rawuh mari ngapuri ningyan raris ido sang meraga Brahmana sampun reki rawuh ring jero purian Sang Prabu raris umatur risampune raris ngiling-ilingi lunguh ide sang Brahmana irike raris pinaku sang Prabu dalem watu renggong matur ing ajeng idone nunas iwang ring sang prapta neduaning sampun eling ring kewentenan ab jagat idone
Irike kiraris ide Prabu Waturenggong ngelungsur pangampura ring sangsane wawurauh. Antuk bangkit banyak ide iwang matur Melantaran antuk pikayunan sane wiyaki bangi pisan maka sami banyak ide matur majeng ring Sang Brahmana nunas iwang. Sang Brahmana ledang arasa Ningian nampinin kadi pinunas kadi atur banyak kesami saholedang raris. Ide Sang Brahmana risejroning kayun nampinin atur dipunika. Ngampu raya maka sami Saholedang taler ide Sang Maraga Suci ide Sang Maraga Brahmana ngampurayang banyak idone maka sami sampune pada ledang sami sampun rasa ledang ri sajroning kayun paru banyak ide sami ida Sang Prabu raris ida nengarari sadu digelis ide Sang Prabu Waturenggong sahu digelis ngelanturang malih yani ngatuh arin ingsun nggih naweg titiang jero sang sanes wawurauh yen yukti angan jerone puniki wantah arin titiang aden titiang sido kejar muktiang nene mangkin mangdoledang angan jerone sido raris muktiang nyih noyang arauh ke jero purin titiang wanta gering lara grubuk apang surut buktine cihnone ane sampun napi karsayang titiang ingyan punika watek geringe gerupuke mangdo sido keicalang kepunahang antuk angan jerone Sang Brahmana raris nimbal nengarari sado gelis ide Sang Brahmana nimal kadi atur hidup anak Ki Agung dalem Waturenggong leela titiang
Nah kene dewa Sang Prabu yen kita pinunas idewone rasa gampang ban bapolakar ngitungan. Sang Brahmana ngaregapang Niriko kiraris ide Sang Brahmana keling ngerekep nungilang pikayunan wiyatyangan idone. Ikiang kayu manguncaran Wiyakti sadu tiling ri sajeroning kayun matungilan wiyakti kayun ide sinami kiraris nguncarang japo mantra sane wiyakti dahat sidi pisan. Manalasang gering kerubuk Melantaran antuk japo mantra sane sidi punika gumanti sida ngicalang nyomyoang maka sami sahananing gering sane ngedimpenin jagat dipunika saholarone makejang ninyan kisahananing laro roga sane nibenin jagat gel-gele sami sida ical peremangkin. mi bersami ring ambaraya mapupo Nengeraris ke wadek geringe wadek larone sami wik dewa ratu agung miber sami ring ambarone. Tabesan melot kawuhan Nesami wiyakti padha melesat punika risa pemargin nyane nyucur punika ngelot kauhan. Kadia bebek kasih Luwir penah kadi bebek kekaulahin wiyakti risa pekerebet wadek geringe punika matilar. Sampun Inggih. Aradu Ido dane Gustin Didiang tuaning rikanyekan kalah puniki Didiang wiyaki sane ngaturang ayah ke Pandawan tuk kalah
puputang rawuh iriki Neduaning kadya sampunika ngiring ya sina puputang titiang rawuh iriki hampurayang titiang ratu nesangkaning kenametan titiang kejugulan titiang saking seko santi darmo santike banget titiang ngelungsur geng agung pengampura Pramo Santi kahungahan inggih elu grayang titiang nemangkin ngaturang pramo santi maduluran antuk nguncarang om santi 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 om.